nahanga hasige harakapfa esekariwe ugezwe yarukiye hangaha rwose hanga abanya Israel bafashwe nk'imbohe ku kibuga cy'indege Zionists abana b'Isiyoni ngabo abanyamahanga baradenganye mugeze ku gihe cya Amini bishoboka hari ikibazo hangaha dukomeje mugeze hanga babakoze byita hijacking gushimuta cyangwa mfata kumbaraga hijacking going to keep us here tugiye kubahanga hanga imbohe shiri abore si ihangane ninge safi ukubwiye ihangane mva yewe John Paul Amin is collaborating with uko asanga Amin amo gupangana na bino byiye bya dushimutiye hanga hari wabitumye ngo bidushimute arajyaga sabi bore si mfengire mutowe bore si ihangane mugeze hanga ni sashi urimo kuba yamugira inama saha mugeze gakono ku ruhande kwa muganga rwose mu ivuriro muri Murago Hospital. Yes, doctor. Considering the circumstances. Mugeze hanga n'utushora harwari umunya Israeli. From now on I shall have to be more careful. Rwose muri minsi yose ndirinda nitware neza arashaje. Can I now go back to the others? Yes, sir. Vuba hanganye kuba nataha nahi wacu ko twese turimo kwa twataha kumbaraga. Comfortable here, rather than ikibazo. All the airport floor. I would rather be with my own people. Ikibazo nuko Amin yirukana bene wacu bose. Adufata ngaho turi rwose ingegera ziraho ngaho nacyo bituvuze. Filime yaha. Abanya Israel mugeze yabirukanye sasa dore hakono sasa kwa perezida. Ni perezida. Yeah. Babiri ku rutonde. Babiri ku rutonde. Sweet. Honestly. Yeah. All Yarada. Daddy. Yeah, buretse. The sixth champion. Rabizi ndi hambere muri ndi champion rwose muri ibi ngibi. Kumbe mu masaha y'ijoro rimwe. Masaha y'umugoroba arabaparikaga. Ure filime. Beshi mu bizinga amateka ngo abanyazere bateye Bugande barataha kumbaraga kuko byarabaye bya nyaryo. Great. Bega. Hey data we. I'm so tired. Yewe ndarucyurimo kumuhotera gwiki. Kwambwese ko ribureze site kandi tagiye kukaka nibikire kandi mbanze ngiri. Urazi. Sane burushe kaze none nduhukire kuri uyu nguyu. Masaha y'ijoro abaparika ku kibuga cy'indege. Hafa aho ngaho. Arabaparitse. Twabonye mugeze abanya Israel bafashwe nk'imbohe. Kibuga cy'indege arabinjiye. Baje biteguye baje babyambariye. Ibi byarabaye bya nyabyo. Mugeze kandi karangira tuzareba amateka ya Amini mwenyewe bwebyo atari bya filime. Ubwo yivugira ku mugaragaro. Yari muntu cyavugaga iki katurebe. Ntimuzacikwe. Gwiki base jo muyamu bikunze cyangwa ndi munsi. Yeah, kumbe arabate ku kibuga cy'indege y'ubyewe biri byafasha abanya Israel abana b'Isiyoni Zionists. Abayahudi baya niba hari abantu bambere batajya bakina ku mukuru bene babona abanya Israel. Yo bageze bifata ngaho bafite uburenganzira bwo kuba muri iyi si ko n'abana b'Imana. Niyo mpamvu nta n'umwe muri bo yemerewe gupfa firi ubusa. Barabyubaha. N'abambere mu gisirikare barubahwa. But it's my mother. She's Cyoza mama wanjye kwa muganga ari muri Murago Hospital. Umukecuru. Tony. Hello. Over. Arajugunya. Hello umukecuru uri kwa muganga tubigeze gute? Amba yewe uyitari nago kiriza umwana tugende tsa tumutora ubutaha. Ihangane tsa duturanye kundi munsi. Kumbe. Yewe numvise ikira. Hello? Hello. Hello? Yego. Telefone urunguye kunayita. Answer me. Sumbwira. Abanya Israel bate batunguranye. Baza bageze kujyana bene wabo. Bari bafashwe bwate na Amini. Yanze kubarekura. Yeah. Yigiza karaka ajyahi. Abana mikino bagira. Na n'uyu munsi shimusi umunya Israel umwe. Bene wanje bose bari muri Israel bose babakoraho. Bakana bari kuwa kagenda. Bona imirambo yabo ntaga igitsigara mu mahanga. Bayishungira iwabo. Amwihangane. Ntago ngoma hanga abasheri ndagaruka mu kanya abasheri. Ariko mana. Kweri ko utageze ngo bazugire basenga gatatu kose. Ndaje. Bayagaciyeho muri garderobe. Muri garderobe nawe bayi tabe nitsibye. Kandi sha amagambo avuga yo nta muntu amuteye. Ni uruhuri. Kigira ubwoba.
aya bashenzi Kill them all. ntabwo mbatinya be na gato kandi cyakisi yari muri garderobe hako ntabwo batinya You just can't trust those Jews. bya bigori kinje ntabwo nabitinya nuko byantunguye banyubikiriye Suspected that the Israelis would have tried to pull something so ludicrous as to raid Antioch. ntabwo nacyo ko abanyazirayeli bakora ikintu nk'iki gitunguranye. Thanks, Allah. At least it was not a coup. Imana ishimwe kuko batateye kudeta. It was not a coup. But they destroyed my jets. Gusa bangije indege zanjye jets. Damaged my airport. Baje basanya airport yanjye cyane cyose bagiyeho bagije. Killed my men. Ikina abasirikare banje. Hold on. Ikibazo. Everybody. Mba hari umwe muri bo wasigaye. Still have one of the hostages. Hari umwe mu mbohe twasigaranye hanga. This woman Dora Block. Ni umukecuru wibita Dora Block. Into the hospital. Wari kwa muganga. Byiza. Wonderful. Byiza cyane. So we can get revenge. Kuva sasa ahari tujye kwihorera, we can get revenge. Kuva ngo ajya tujye kuba twashaka kujya twakwivana twihorera. That old woman must die. Uwo mukecuru afite gupfa, mvu mugabana hanga. That will teach them to attack Uganda. Kugira ngo bibahe isomo ry'impamvu nyabacyo bateye ubugande badutunge natwe tubereka ko nta mikino tugira. Filimi iraha byanyabyo. Amasaje muri Mulago Hospital kwa muganga muri CHIK y'Ubugande barahateye. Dora Block kwa musumye muganga mukuru. Ako murwayi wari uhari gwakana umukecuru. Ngo abere isomo bene wabo. Kwa muganga baramuteye. Nta mikino ihari. Bano mukunda intambara mukunda ngo ibiki ngo mukunda byacitse. Bano ko byacitse byanyabyo. Nawe ndebera filime. Kugira ngo bigeze bagaragarize bene wabo ko nta mikino bafite abanyazirayeli. Bamwe bacyo babateye baramujyanye n'umukecuru arirwariye. Yaje hangaje gushaka ubuzima. Tayari. Byaje niyo bajya bavuga ngo nta keza k'amahanga arahanda. To speak to the president. Nyine kuvuga na perezida. Genzo wa muganga Michael. Your Excellency. Nyiri cyubahiro. The Israeli woman, Dora Block. Ni muganga Buara Michael. Just been brutally taken. Wa muganga ifite bitega Dora Block umunyazira arajyanywe. Your name from hospital. Kana ajyanywe n'abasore baye bamvana kwa muganga. Oh. Eh. Forget about that old woman. Ibyo byibagirwe biri hawe kwigumbaza byinshi. If anybody calls about her, Kana ajya muri telefone cyane ko yabaza amakuru kuri uwo muganga nako uwo murwayi. say she was released this afternoon. Uvuga yuko rwose uyu mugoro wamurekuye ngo agende amaze gukira. Is a sick woman. Hako yararwaye. Ni umurwayi gose cyane ko namwe tonga mu bahafi. She hasn't been discharged. None of your business. Umva ntabwo bikureba funga umudomo. Filimi iraha. I just don't know where to begin. Ntabwo zikira akora padiri. The sheer brutality. Maze kurambirwa ku kiyigu tubayemo birancanze. Tayari. You are an example. You carry on despite army's persecution of the church and Christians. Mugeze akuntu padiri cyane ko yasenga. Asengera igihugu cyabo ko kiri mu amazi abira. Kuba kiri mu gusenga. Discouraged. Kila muntu asuvaga dachike amini. Baramufataga. Archbishop. Hadi bishop ne padiri cyane priest. Archbishop mugeze ko bamamagaje. It's always my duty to preach peace. Nyako perezida nyene shingazanye ko navuga ibintu bijyanye n'amahoro. Mbuza abantu gukomeza kujya muri imyivumbagaza mu gihugu n'intambara. To see you here. Sorry about your inconvenience last night. Narengo amage gusa yangana kugujya abaye nijoro. Also about your uncomfortable state. Gose na kinema makuru yuko ari onkira wawe nawe wapfuye ejo bundi mwabuze. I hear my boys were pretty rough on you. Gose abasore banje ngo bitwe nabe imbere yabo. Why have they beaten the archbishop like this? Kuki bakuze padiri bigezanga Maria Mungu. I will look into it, Mr. President. Okay, nabyeganya kwa president. Mugeze ukawa mkwisa abasore ba mini mbwa narabizi. I'm sorry. Abanyihanganira. They are not religious sort. Press. Yewe banyamakuru. Some good photograph with my. Muza ko mufata ifoto ari kumwe na padiri igihugu cyacu. Bigaragaza ko dufanye umubano mwiza n'umuvuga butumwa. Nayo ndebera ifoto gacaho. Yeah. You have been recently praying for peace in Uganda and who? Muri iminsi gose ngo maze iminsi usenga kugira igihugu cyacu kigira amahoro padiri narabimenye. About the plot that is to be unleashed against me. Some of my ministers are in Wakaye basfasha ugasenga ugasengera bose abantu ganya bagatega base n'abadayimoni ibibazo byo kuntera. as well as elsewhere. Njavanya ko ba president. You know about. Jense ngasengera bose. Then I'll let you go. Sabanzo mbwira. Nothing to tell you, Your Excellency. There is and will be no blood on my hands. You write me letters telling me the head of state what to do. Ndagira ngo umbwire ni bande barimo kunganya baherere bakora ikintu byose bimenye. Names of other plotters. I have nothing to tell you, Your Yako bana cyo ngafite cyo gana kubwira nta kimwe nzi. Excellency. Stop hiding behind your white collar. You Omba wewe ime mishani yaje mbwiza ukimbwira abarunganya bandi bari he. Baherere mbwira. I'll make you eat it. Cyangwa ndashaka kumena umutwe. You hear me? Wanyumva. God. Tayari yaramuhaye. Filimira Archbishop. I
I lost my temper. I feel ndarakayaranda kare mumena umutwe we'll simply cover up here. sana cyo tugerageza Show that the Archbishop and mugaragaze ko has died in yapfiriye muri agisida sibyo filimi iraha such a story. kandi mu nkuru rwose mu kinyamakuru igaragaza ko yapfiriye muri agisida filimi iraha nawe ndebere Allah has given him his just punishment. imana rwose mayajyano kimukwiriye In a car accident? I said he died in a car accident. ndavuze ngo yapfiriye imodoka yapfiriye muri agisida y'imodoka I've called you here to fix a report to show kandi nawe nk'umuganga ugaragaza raporo ko rwose yagize agisida wakubita umutwe kuri televiziyo yarapfa ibyo wandi kutanga raporo died from internal injuries. kandi ko yagize rwose inguma z'indani yaviremo indani mu mubiri indani No, oya I can't. ntabwo nabikora Can't. uraba bikora Fix the reports as I've told you. What the nta muntu ujya umuranya mu buzima report out on you saying that you died of heart attack. kandi ubaye nawe ubwamburanyije ndatanga raporo igaragaza ko wishwe n'umutima nawe nkwice filimi iraha Understand? uranyumva ubyange ntange raporo ko nawe wishwe n'umutima bigira inzira heart attack sabe nta kindi wa muganga abonye byanze yese mu guhunga igihugu ndabere filime tayari wa muvuga butumwa naye byo gagaruka gose yapfiriye muri agisida mu modoka bwa kono baragonga byo guhimba himba kuko cyane kintu toto guhimba inkuru ni kindi kintu toto dore umurambo muganga yahunze byose yanze guhimba himba inkuru yuko mushito yapfiriye muri agisida ndebere filime yase mugenzi kwa yakwihungeje mu mahanga nta kundi Come on, get in the jeep. Okay, take the photograph. okay tugende fotora yako nashaka fotora inkuru igaragaza ko agisida yabaye na fotora tayari ubwo mu cyaka ari mu museshwa ajyamo inkuru rwose umuntu yabiye yakuza agisida arapfa nta kundi barikomereza bapfuye ari benshi mu Bugande bapfuye ari benshi si bya filime Unachene kubona amagambo y'umugabo wivugiraga ibye bwanya byo wimwenyeyo ku gihe cyayoboye birahari byese abaye na kindi yaje mnyeze kwa kwima kunegosiya n'Ubwongereza yemera kurekura umugabo bitanga Dennis Hill baramureka ngo yageze mu Bwongereza wamugeza atashye Idi Amin. General, Tanzania is helping the guerrillas. Nyakwaje nayo tuvugira hangaha muri Tanzania bwagara ko habusha kwa inyeshamba za Obote zitumereye nabi. Now this could do us a lot of damage. Kandi zibaye ziteye igihugu cyacu za kwangiza byinshi bitandukanye. I know. Mongeza ranga n'abajyana mabi babiri bonyine ni Bobby na Maria Mungu bati muri Tanzania ariyo inyeshamba nyinshi za Obote bitago ni gorilla za Gelila. We will invade Tanzania. Tugiye gutera Tanzania. Kick out President Nyerere. Twigishe President Nyerere isomo Over the whole country. Igihugu cyose tugihobageze. Uganda will then be very big on the map. Maze Ubuganda bitebushimutse igihugu cyose bukigira iwabo kugira ngo Ubuganda bitebu bunini ku ikarita y'isi. But General, won't this cause the Ariko nyakwa kutavuga amagambo nk'ayango ziko Nyerere mu gihe mu bintu bijyanye n'ingabo n'intwara turusha imbaraga. to follow Tanzania to come to her aid? Tanzania bayijanga duteye ntabwo byatwore no tuwe ya. The invaders first. Ndabisagaza turagaragaza ko ari baduteye bwa mbere na mbere muri ubu buryo. You to take some Maria Mungu nyafata abasirikare bacu urumva ubambike imyanya gisirikare ya Tanzania maze baze biciwe nacu bigaza ko tukari Tanzania duteye. and have them dressed in Tanzania uniforms and go to the border and do a bit of damage. Barasira hafi mpaka biciwe nacu bakeya. Few of our people Benshi babace bitwe bapfe nakundi. say that Tanzania attacked us first. Maze tangaza amakuru ko Tanzania duteye. And Niko bimeze. Nyerere will have no choice. Kandi ubwo mumenya Nyerere asagara amahitamo afite president Tanzania afite ubwo amahitamo kuba yabyina ingoma yacu. Fight me in Munjana yacu. ring. Muhammad Ali can be referee. Kandi ngiye muri ring nanuza na Nyerere na mutsina ko Muhammad Ali no watubera referee akadusifurira. Kigo gikira hanga filimi ra. I will even fight Nyerere with one arm. Nyerere ubweretse no kwa yayoboye igihugu gikomeye igihugu yanye tugiye mu ngumi ngo dukubita namukubita amambira akaboko. My back. Kavuga hambire kari inyuma nkamuhondagura. For Amin is the greatest. Kuyanga gabone ko murenze. I do not fear death. Ntabwo ninyu urupfu. Survived 9 attempts. Maze gukira impfukira inshuro 9 urupfu ruza runsatira ngarukira. Nakizanyica. Sewe na kindi. Bashwe inambara kuri Tanzania filimi raha. Bagenda bambaye nk'abanye Tanzania. Hafi mpaka bagenza Tanzania n'Ubugande. Bagaragaza ko bagenza Tanzania abateye kandi bayibeshyira. No kwiyenza. Ubu bwabo bariteye n'Abagande cyamini. Hapfa bacya bagenza muze ngari bitambo. Ndio. Yesu abaye na kindi. Nyerere ubwo yagiye imbere abanyamakuru kugira ngo yakimbabaza kuko ibyabaye byose mbwa tarabikoze. Mia. Nta matamo dufite cyo kwemera ko tukashoje intambara. Amini walioivamia Uganda. Biragaragara ko twe gutema gushinjwa ko twashoje urugamba ku gihugu cya Tanzania ku gihugu cy'Ubugande. Kwamba vita vinavyoendelea ndani ya Uganda sasa hivi Bivuze ngo mungu byanga byakonagiye kuba intambara hagati yacu n'Ubugande. ni vita vya Watanzania wanaipiga Uganda. Ko ari intambara yatajwe n'igihugu cya Tanzania igitera igihugu cy'Ubugande babiyenzaho.
wala gusa nanone na Waganda ndani yake. Uko njye mbibona ntabwo dufite ingabo zirwanya Amin na rimwe. Wapinzani wa Amin. Nane ziri muri intambara. Kugeza sabe nta kindi ubugweru umunsi uzamaze kuvuga Nyerere. Habe kuko intambara byanya byo byeruye. November 5th, 1978. Mugenzo muri 78 mu gihe cy'amana cya 78 bwabaye intambara ya Tanzania n'Ubugande. Nyerere uyoboye Tanzania icyo gihe. Nyerere of Tanzania declared war on Amin. Nyerere yateje intambara kuri President Amin w'Ubugande. Invaded Uganda. Nibwo binjiraga abanyatanzania mu Bugande. Byarangiriye aho. Ahanga byose ni muri 78. Amin yari yatangiye kuba muri 71. Amaze imyaka 8 ayoboye ari ku ngoma. Cyangwa ayoboye rwose government. Na Maria Mungu we. Nagusubira inyuma. Urasubira inyuma musedu komeza imbere. Komeza imbere. Maria Mungu ne baramuhaye. Filimi raha. Amin yaratewe. Ategwa byose na Tanzania. Azigo ni imikino. Yari ari seriye n'abasirikare be. Baramukubise. Biramurenga. Right. Out of the way, soldier. Yari yarigenje mugenzi amenyera benshi avuga amagambo adakwiriye. Wish he had listened. Oya mushenze ngo na Amin zako sasa muzee Bobi yese mugeze kwa kwihungira yigendere. Sumambika Amin. Tanzania. Nayambwe naka Tanzania arayitera ko magana Tanzania muri Tanzania yemukozeho. Yeah. Basa kambuye Uganda yabarenga. Filime ngiyo. Barakomeje bafata binjira no mu mujyi mukuru muri Kampala. Na mikino mugenzi Julius Nyerere yagiraga Julius Nyerere. Umva twatewe ariko tuzirwanaho. Iye kujya muri Jinja urumva? Zongera ngaruke mugabase kabase utegure nzagaruka. Ndimo baza hondi. Uvuga yuko ndi muri Fort Portal ngiye kuza. Nzagaruka. Nuko yahunze. Ari muri nzagaruka. Nuko yahunze onyeze muri nzagaruka. Yeah. Yakinisha badakina. Aya mikino ya Tanzania byose byari ifite iwe na nyina Julius Nyerere. Barumvikanaga bo bwabo. Baracyakomeza. Back to the rise and fall of Idi Amin. Uko mugenzi yimitswe nuko yaje kurimbuka cyangwa uko yaje gusubira hasi ni Amin Dada. Bamwitaga Excellence Field Marshal Idi Amin Dada Dr. amazina menshi cyane. Baramukubise n'abasirikare be. Nguko ko yagahunze nguriya yinjiye igihuru nguwo. Byose baye nakindi. Leta rero yavuyeho hajyaho indi leta Obote. Mugenzi Obote niwe Amin yari yasimbuye bwa mbere. Yaje amwita ngo Obote the second cyangwa Obote wa kabiri. Amateka. Mugenza kuno handitse inguru ngo Amin n'abasirikare be babakonaga benshi baje gucika batewe nuko bari bakubiswe n'ingabo za Tanzania zamereye nabi. Mugenzi ingabo zari zarungiye mu mahanga zongeye ko zafata ubugana zongeye zirabubohora. Mu myaka 8 Amin yari amaze ayoboye ngo hapfuye abantu barenga 500 b'inzira karengane bapfa bazira ko batamwumvaga cyangwa ataramushyikiye. Mugenzi ngo iyi filime ituwe abo bose bapfuye bapfa muri iyo ntambara ya Amin niyo myaka yose yarayoboye. Mugenzi nuko igenze back to the rise and fall of Idi Amin Dada. Abagenda bakunda cyane naho karangiriye bari banyeze byamuranga byose babishyira hasi irarangiye naho ubutaha nimuzacikwa bagenda bakunda cyane. Mugenzi back to the rise and fall of Idi Amin Dada. Mugenzi ko yimitswe nuko yaje kurimbuka none muzacikwa amagambo ye rwose ubwo yivugira mwenye urumva we mwenyewe atari bya filime. Mugenzi na amateka ni ibyabaye bya nyabyo. Sankara arakomeza abagenda bakunda cyane nuko mudashima gusa nuko mudashima